Iya, bagus, bagus. Iya. Bagus, waduh. Bagus, waduh. Bagus, waduh. Oh no. Waduh, iya. Ya guys. Ya guys, yang akur, yang akur. Oke guys, mohon maaf lahir batin guys. Di hari yang fitri guys. Di hari yang Idul Fitri guys. Waduh, ada suara ondel-ondel guys. Waduh. Waduh, ada ondel guys. Iya, ada ondel-ondel guys. Wah, ada Markona guys. Guys. Ondel-ondel guys. Oh. Aduh, ada ondel-ondel. Yuhu. Yuhu. Sini. Woi, anaknya sini tadi jatuh itu bawahnya. Oke guys. Ondel-ondel guys. Ya, di hari Idul Fitri guys, dia mencari guys THR guys. Kau. Itu ondel joget situ. Ayo kau. Iya, joget. Ondel guys. Ya. Bener. Hah? Iya, boleh. Bongkar. Oke guys. Mau istirahat dulu guys, katanya guys. Iya. Guys. Ondel guys. Ondel sepasang guys. Nah. Abang None, ondel-ondel. Ondel guys, keliling kampung di hari raya Idul Fitri. Apa sayang? Apa tadi apa? Ondel-ondel nak? Ondel-ondel? Iya itu ondel-ondel ya. Wah yuk sini yuk, sini gitu. Sini, ondel-ondel sini. Betul. Sini ondel-ondel sini, lebaran dulu sini. Iya. Guys. Ondel guys. Ondelnya berhenti guys, musiknya guys. Aduh guys. Waduh guys. Dia sedang berkompromi guys. Ya. Kira-kira apa yang dibicarakan ya? Guys. Ondel guys. Sini katanya mau istirahat sini. Ondel guys, katanya dia mau numpang istirahat dulu guys. Oke. Capek guys. Ya. Mantap guys, mantap. Ondel guys. Sini. Nggak ada yang nurunin ya? Nggak ada yang nurunin. Berdua. Mana ayo om bantu sini. Oke. Emang nggak ada teman yang lain lagi? Nggak ada yang ngikut. Ini gimana cara megangnya nih om? Ayo terus. Udah. Waduh guys, ondel guys. Ondel guys. Iya. Waduh. Udah ondel tuh. Waduh. Iya, bagus. Iya. Bagus, waduh. Oh no. Waduh, iya. Ya guys. Yang akur. Iya.
Nah, bosan dulu sana. Mana bosan? Ya. Us. Aduh guys. Ondel guys. Ya. Nah situ. Pinggir. Iya. Wah ini dia guys. Markona lebaran guys. Markona lebaran, mantap guys nih. Ya berdua doang nih guys, Oh no. Berdua doang nih guys nih keliling kampung Jati Kramat, Jati Asih Bekasi guys. Ondel guys. Iya, aduh. Ondel ya deh ya. Ondel ya. Duh, kumisnya deh. Dikit. Iya ya. Ondel ya. Joget tim plung. Guys. Sekarang nih Sanggar Aman yang Betawi bukan sih ini? Iya. Ganti pakaian ya? Iya, dia ini Markona. Iya bener ya. Dia juga udah ganti. Ya. Ini kedoknya batu apa nih? Batu 7? Balang tanduk bukan? Balang bintang apa? Iya. Waduh mantap nih guys nih. Ondel guys. Lebaran guys. Iya. Agak mundur aja sini masih bisa nggak? Mentok ya. Guys. Mantap guys. Nah kita agak munduran biar mata lewat gampang. Nah. Oke guys, ondel lebaran guys. Ondel lebaran ya. Bang Akam, ambil minum buat itu kasihan. Ini ondel kasih minum aqua 4 biji sama kuenya atuh kaleng. Iya. Ondel gitu. Ayo foto. Nih guys. Ondelnya guys, ngaso dulu guys. Ya. Ondelnya guys.